Vaša preosveštenstva, gospodine Panaotoviću, gospodine Dozet, poštovani posetioci. Dobroveče i dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada na otvaranje izložbe fotografija pod nazivom 7 vekova manastira Krupe, autora Darka Dozeta. Organizatori izložbe su Kulturni centar Novog Sada i Fotoasocijacija Vojvodine uz podršku Uprave za kulturu grada Novog Sada. Večeras ćete imati priliku da vidite 40 umetničkih i dokumentarnih fotografija nastalih prilikom boravka autora u ovom drevnom manastiru na međi Like i Dalmacije. Ovaj manastir predstavlja blago naše materijalne, ali i duhovne kulturne baštine. Izložbu prate tekstovi Snježane Orlović, istoričara umetnosti i vrsnog poznavaoca manastira i crkava eparhije Dalmatinske i eparhije Gornjokarlovačke. Iako je u ovoj prilici gotovo nemoguće u celosti izneti bogatu biografiju profesionalnog fotografa Darka Dozeta, ipak ćemo izdvojiti sledeće. Darko Dozet rođen je 1976. godine u Novom Sadu gde završava srednju grafičku školu smer fotografija, nakon čega se 1996. godine zapošljava u Novosadskom listu Dnevnika. Od 1998. godine do 2007. godine fotoreporter je agencije Tanjug, a od 2007. godine fotoreporter je kompanije Novosti. Dozet je zarađivao sa najuglednijim svetskim novinskim agencijama, a fotografije su mu objavljivali gotovo svi svetski listovi i magazini. Njegove fotografije ilustrovale su više od 1000 naslovnih strana najznačajnijih medija, prvenstveno Večernjih novosti. Autor je projekta Koreni duše, posvećenog Kosovu i Metohiji, ali i koautor projekta Svedoci trajanja, koji prikazuje srpsku kulturnu baštinu u Rumuniji. Član je Uprave Udruženja novinara Srbije. Sada bismo zamolili direktora Kulturnog centra Novog Sada, gospodina Bojana Panaotovića, da nam se obrati. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, poštovani Novosađani, poštovani građani sveta, poštovani igumane, poštovani mitropolite, poštovani episkopi i da ne pogrešim, da se neko ne naljuti, vidim ovih dana da se na velika zvona i na sa velikim talambasima slavi 10 godina ovoga, 100 godina onoga ili 150 godina nečeg drugog, državnosti, istorije, tradicije i svega ostalog. I razmišljam, pripremajući se za otvaranje ove izložbe Darka Dozeta, imamo li mi pravo da budemo skromni, a često smo ne samo skromni, nego nastupamo sa kompleksom niže vrednosti, pred sobom, pred Evropom i pred svetom, kada danas u Novom Sadu možemo, na primer, da obeležimo 700 godina manastira Krupa, zadužbine kralja Milutina. Molim vas, na kome... A izložbu što imamo tu i takvu kakvu imamo, zahvaljujemo mladom Dozetu i zbog jedne stvari mi je srce na mestu danas. Svi ga znaju jer slika ove direktore, ove političare, razne činioce i faktore. Ne, njegova je profesionalna biografija i njegov profesionalni opus znatno širi i bogatiji od toga i zato mi je pao kamen sa srca danas kad pogledate sve ove fantastične fotografije, vidjet ćete još jedan deo iz bogatog poglavlja opusa mladog Darka Dozeta. Oprostite što ću na minut napraviti digresiju, znao je Dozet kad me pozvao, nisam se gurao da govorim, sam je tražio da to nosi određene rizike, ali je jako važna još jedna stvar, da smo ovde došli da podržimo mladog čoveka koji nešto radi. Jutro su sve agencije u našoj zemlji prenele vest kako pored 700.000 nezaposlenih za 600 evra ne mogu da nađu u Vojvodini, u Srbiji, naši domaćini čoveka koji će da bude čobanin i da zarađuje 600 evra. Naši su stari, a uvaženi igumani, episkopi, ispravite me kad ubrzo dođete za ovaj mikrofon,
naučili po čitav gorski vijenac naši preci dok su čuvali ovce. I to zarad čuvanja sopstvenog ognjišta, produžetka loze i očuvanja nacionalnog identiteta. Naučili su na izust po čitavo evanđelje dok su čuvali ovce. Nas je danas sramota, ispod časti nam je da jedan normalan, pristojan posao radimo za 600 evra. Hej, omladino, i molim ove uvažene predstavnike sedme sile da to prenesu danas. Nije sramota raditi ništa pošteno. To će vam reći prvo na vratima kad uđete u ovaj manastir. Ovaj čovek ovde iza mene, Darko Dozet, naporno, pregalački radi decenijama, iako je mlad, ali već decenijama radi, i zato smo s velikim zadovoljstvom odlučili da mu ovu našu skromnu salu ponudimo da predoči građanima Novog Sada, Srbije i sveta ove fantastične fotografije. Počastvovani smo što je ovakav sastav ispred naše Srpske pravoslavne crkve sa nama tu. Nije to podrška Darku Dozetu, nije to podrška Kulturnom centru Novog Sada, već je samo to, već je to njihov stav o ovakvom jednom pregnuću dostojnom svakog poštovanja. Da sam na mestu nekoga u Briselu ko odlučuje, a vidim da je to sad preovlađujuća težnja da uđemo u Evropsku uniju, ne bih toliko gledao, vidim ovde i uvažene predstavnike nevladinog sektora, ne bih toliko gledao te sve tačke, da li su ispunjene poglavlja i sve ostalo, već bih razmišljao ovako, da li neko ko evropskoj i svetskoj kulturnoj baštini može da ponudi ovakvu jednu stvar, taj treba odmah, ako želi i ako treba i ako je to cilj, da uđe u Evropsku uniju. Mi smo zbog ovakvih stvari neizbrisivi deo svetske i evropske kulturne, religijske i svake druge baštine i tradicije. 700 godina manastira Krupa, dostojno svakog poštovanja, i verujte mi, i oni koji nas ne vole, i oni koji bi danas da nam otimaju duboko u svom srcu i kad se pogledaju u gledalo, znaju da poštuju 700 godina manastira Krupa. Hvala vam svima što ste došli, vidim u publici najšarolikiji sastav, i politički, i ideološki, i vrednosno, i generacijski, vidim strahovito interesovanje u pozitivnom smislu sedme sile, novinara. Drago nam je da nije samo vest da li se ova ili ona pevačica ovako ili onako sunčala u Miločeru, već da vidimo šta je to Dozet mukotrpnim radom napravio, da se podsjetimo kralja Milutina, da se podsjetimo pregnuća i dostignuća naše crkve i da obeležimo 700 godina ovog manastira, da Bog da trajao još neograničeno godina i da se svaki čovek dobre volje u tom manastiru može napojiti i duhom i ako mu je potrebno onim materijalnim stvarima. Hvala. Hvala vam, gospodine Panatoviću. Zamolili bismo njegovo preosveštenstvo episkopa Bačkog, gospodina Irineja, da nam se u svojstvu svojevrsnog domaćina obrati i pozdravi prisutne. Visoko preosvećeni brate, časni oci, gospođe i gospodo, braćo i sestre. Veoma mi je prijatna dužnost da pre otvaranja ove lepe izložbe kao episkop Novog Sada i tako Bačke uputim nekoliko reči. O autoru izložbe ne bih posebno govorio, jer je to gospodin Panautović već naglasio dovoljno rečito i ubedljivo. Ja lično, gotovo od prvih dana, kako sam episkop u Novom Sadu, prošlo je već dosta godina, pratim njegov trud i ovo nije prvi put da nas on počastuje sličnim duhovnim događajima. Što se tiče samoga povoda i sadržaja ovog našeg večerašnjeg okupljanja, zaista je veliki datum, ako i u centralnim oblastima jednog naroda, jedne države, imate spomenik živ i danas,
je ono što obično podrazumevaju pod spomenikom kulture, nešto mrtvo, nešto muzejsko, nego živ manastir sa svim njegovim vrednostima i sadržajima. To bi bilo za ponos i za radost pripadnicima te sredine, toga naroda. A kada imate takvu svetinju i takvu lepotu, takav sadržaj na etničkoj i crkvenoj periferiji našeg prostora, onda je to toliko značajnije. Nije ovde prilika za polemiku sa bilo kim, ali ne mogu da ne spomenem da tezu koja se u današnjoj Hrvatskoj plasira gotovo u svim medijima, u čitavoj zvaničnoj ideološkoj matrici, da su Srbi na tom prostoru došljaci. Da su to u stvari čak neki Vlasi i Morlaci koji uopšte nisu Srbi, nego su kroz pravoslavnu crkvu posrbljeni. Ja lično sam se tih ustašoidnih teorija načitao i zgražavao se na njima od svoje mladosti do danas. Međutim, istorija je sasvim drugčija. Ničija i nikakva propaganda ne može zameniti, a ne može ni zaseniti istorijsku istinu, jer ona ne zavisi od nas ljudi. Već Konstantin Porfirogenit, vizantijski ili istočno-rimski imperator, govoreći u 32. glave svoga spisa o upravljanju imperijom, o Srbima i o Hrvatima, kaže da su oni živeli zajedno ili naporedo i u svojoj prapostojbini, a da su Dalmaciju i druge krajeve, i Lirik, tako dalje, naselili zajedno i istovremeno. Dakle, otkako ima Slovena, bilo kakvih u Dalmaciji, od tada u Dalmaciji ima i Srba i nikada nikakve istorijske okolnosti nisu iskorenile sa tog prostora. Nadamo se da neće ni u buduće. Pored svih izgona, seoba, izbjeglištva i tako dalje. Dakle, 7 vekova jednog od 3 nemanjićka manastira u Dalmaciji. Sva 3 iz 14. veka, sva 3 iz nemanjićkog perioda. To samo za sebe mnogo govori. Da i ne govorimo o istorijskoj ulozi i odgovornosti ovih naših svetinja, a među njima su naravno Krka i Krupa na prvom mestu, sledi ih Dragović. Kroz sve ove vekove, bez tih manastira, danas ne bi bilo ni jednog pravoslavnog hrišćanina i ni jednog Srbina u Dalmaciji. To treba imati u vidu. Kao što ne bi ni ovde kod nas, bez fruškogorskih manastira, bez drugih svetinja, kao što na Kosovu i Metohiji, kojima se ovih dana licitira na razne načine, ne bi bilo ničega našega, niti nas, bez svetinja naše crkve pravoslavne. Moram da spomenem, iako ne bih hteo da vam oduzimam mnogo vremena, da bi bila nepravda kazati da baš svi Hrvati nisu svesni značaja ovakvih godišnjica i ovakvih kulturnih dobara. Naprotiv, ima jedan broj koji je toga svestan, možda i više nego neki među nama. Tako sam nedavno pročitao intervju sa jednim hrvatskim piscem koji je rodom iz toga kraja, upravo iz toga kraja, Tomić, Ante Tomić, častan čovjek, koji kaže da je njega bilo stid što je samo uzgredno i stidljivo na
nekoj manifestaciji u Zagrebu bila pomenuta ta, kako je Nikodim Miloš nazivao, pravoslavna Dalmacija, kako on kaže, njegova rodna Dalmatinska Zagora, koja je vekovima bila većinski nastanjena Srbima, pravoslavne vere. Naravno, nije ni na nama, naročito ne u ovom trenutku, ni na ovom mestu, da prebrajamo koliko je u Dalmaciji Srba, koliko Hrvata, koliko Italijana, tako dalje, ali to da svi treba koji su tamo prisutni od prvog naseljavanja Slovena do danas i u buduće da imaju mogućnost i pravo opstanka, daljeg duhovnog razvoja, svedočenja u svojoj kulturi, to je neosporna činjenica. Ova izložba mislim da je najbolji pokazatelj i najbolje svedočanstvo i te potrebe, ali i te, ako Bog da, realne perspektive. Hvala. Zahvaljujemo se njegovom preosveštenstvu. Sada će vam se obratiti Darko Dozet i u svojstvu autora izložbe izneti idejni koncept svog fotografskog umetničkog rada. Izvolite. Dragi prijatelji, svi smo na neki način ovdje prijatelji, povezani, braća u Hristu, kolege i novinari. Neću dugo pričati, želim da se zahvalim na poverenju koje su ukazali arhijereji Srpske pravoslavne crkve, arhimandritu Gavrilu, koji je nekoliko puta smo popili kaficu i kada sam ja potom došao sa idejom koja se negde bila je u vazduhu, lako smo se složili da je dobra stvar da se napravi izložba koja će putovati. Pošto sam ja lenji čovek, verovatno toga svega ne bi bilo da za moje putovanja nisu čuli ljudi iz kulturnog centra i koji su mi dali ideju, gospodin Bojan i Sunčica, kao ajde napravi izložbu, mi ćemo ti pomoći koliko u našoj moći. Ljudi iz Uprave za kulturu Novog Sada su takođe nas podržali i mislim da smo na pravi način pokazali da je Novi Sad i grad kulture i srpska Atina i da ne zaboravljamo svoju baštinu od 700 godina kojom se retko koji narod može pohvaliti. Takođe, želeo bih da se zahvalim i porodici Dubroja, ne znam da li ih ima ovde, i još svojim kolegama novinarima koji su doprineli da toliko u medijima se priča o ovom jubileju, da ovde smo mogli da se okupimo samo na druženju, nismo morali ni da kačemo fotografije. Još jednom svima hvala, toliko od mene. Zamolili bismo njegovo preosveštenstvo episkopa Dalmatinskog gospodina Potija da nam se obrati i zvanično otvori izložbu. Izvolite. Visoko preosvećeni vladiko, vaše preosveštenstvo, uvažena gospodo iz Kulturnog centra Novog Sada, časni oci, braćo i sestre. Evo, dozvolite meni da sa nekoliko reči napravim jedan uvod otvaranje ove izložbe. Čuli smo do sada mudre reči o izložbi, gospodinu Dozetu posebno zahvaljujemo na toj lepoti koju je uhvatio svojom fotografijom ovde u našem manastiru Krupi. I rekao bih da je pokušao da uhvati baš tu starinu, patinu, 700 godina našeg manastira Krupa. Ja vas pozdravljam kao episkop Dalmatinski, ovde u Srpskoj Atini, već smo čuli, gradu Novom Sadu, i dobro je da je ova izložba prvi put baš ovde u Novom Sadu. Dobro je zato što treba da čuvamo svoje korene i da čuvamo svoje svetinje, jer one čuvaju nas, već smo čuli to od vladike Irineja, ovde kako je rekao. Što se tiče Dalmacije, dakle dole, ako neko zna nešto za Dalmaciju, zna za manastire Krku, Krupu i Dragović. To su po rečima našeg velikog pesnika dalmatinskoga, Mirka Korolije, 3 bele lađe koje su plovile kroz istoriju Dalmacije i čuvale pravoslavlje i naše pravoslavne Srbe na tim prostorima. U vreme
nevolja, u vreme raspeća, te svetinje su bile, ostale, opstale i sačuvale naš narod. Sačuvale njegovu bogatu kulturu, njegovo bogato predanje, njegovu ikonu, njegovu crkvenu muziku i sve ono što u stvari ide uz pravoslavne svetinje. I to je također, možemo slobodno reći, manastir Krupa. Sa druge strane, manastir Krupa, rečeno je, osnovan je 317. godine i prvi ktitor je bio kralj Milutin, svetitelj, veliki ktitor, koji je podigao za svoga života 40 crkava. Ali treba uzeti obzir da je kralj Milutin tada živeo ili u Prizrenu ili u južnoj Srbiji, a da Srbi u Dalmaciji počinju da dižu svoje svetinje, znači početkom 14. veka. I on je prvi se priključio da pomogne tu obnovu tih svetinja. Dakle, nije bilo fizički daleko da on to pomogne. Znači, Srbi u Dalmaciji grade svoje svetinje, tu je kralj Milutin da pomogne. Posle njega tu tradiciju nastavio Sveti Stefan Dečanski, također, i kasnije car Dušan, također, veliki ktitor ovoga manastira. U srednjem veku tu ktitorsku delatnost nastavit će Sveta majka Ilina Krušedolska i Sveti Brankovići. U srednjem veku, nažalost, će nastati jedan period nekoga mira, to jest spoljašnjeg nemira, ali pošto su tada došla ta turska osmanlijska osvajanja i manastir je stradao u tom periodu, skoro u svakom stogodištu i po jednom, dva puta je bio rušen, ali su Srbi toga kraja uspevali da obnove taj manastir. I njegova najveća obnova posljednja je bila 1855. godine, kad su tri velike, da kažemo, države učestvovale u njegovoj obnovi: Srbija, Austro-Ugarska i Rusija. I ovaj današnji izgled, spoljni izgled manastira je negdje iz toga perioda, znači sredine 19. veka. Dakle, manastir je prebogat istorijom, prebogat kulturom. Svi ljudi koji su živjeli u Dalmaciji nekako su vezani za manastir. Da pomenem samo poznatog književnika Simu Matavulja, koji je sam pisao u svojim dnevnicima da je srpski jezik naučio u manastiru Krupi, da je tu proveo jedan period da je lepotu srpskog jezika i bogatstvo srpskog jezika tu naučio. Također, za ovaj manastir se vezuje i delatnost i rad Dosteja Obradovića, koji je bio učitelj u širokom prostoru Dalmacije. Mnogi drugi viđeni ljudi koji su dolazili u manastir Krku i manastir Krupu. Manastir Dragović, koji je podignut malo kasnije, posle Kosovske bitke 1395. godine. Dakle, to su te tri svetinje, dakle, one se ne mogu prosto odvojiti u svesti ljudi pravoslavnih u Dalmaciji. Rekao bih još ono što smo malo vidjeli na fotografijama gospodina Dozeta, to je da je on pokušao da približi fotografijom lepotu manastira, i spoljašnju, i unutrašnju, i crkvu, a u stvari je suština u tome da se ta nebozemna lepota nekako prikaže. Svaki manastir, svaka crkva u stvari ima taj cilj, da prikaže jedinstvo neba i zemlje. To u crkvama, znači, ukazuje kupola, jedinstvo sa hramom crkve, a u stvari to u duhovnom smislu, znači, sve ukazuje na jedinstvo bogočovečanske ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista, da mi verujemo u Hrista kao Boga i čoveka i spasitelja sveta. I to jedan manastir, jedna svetinja pokazuje. To, evo, već 700 godina pokazuje i naš manastir Krupa, iako je ona posvećena, crkva je manastir posvećen Uspenju Presve Bogorodice, ali je u stvari ta dominantna dimenzija tu. To, dakle, možemo da vidimo u riznici ovoga manastira, prebogata je riznica. Ono što je sačuvano može dole da se vidi u našoj riznici u manastiru. Trenutno ima jedan deo te riznice u Patrijaršiji, čuva se, i ako Bog da, bit će vraćen kad bude vraćena riznica manastira Krke. Dakle, manastir ima bogate, veoma značajne ikone 16. veka, jednog grčkog slikara Jovana Pake. Ima, što je interesantno, preko 20 fermana od turskih sultana koji su štitili imovinu manastira Krupa. Bogoslužbene predmete, ima jednu darokranilicu iz manastira Vrnja, pošto je bila bliska komunikacija sa tim susednim eparhijama. Mnoge bogoslužbene predmete, divne, srebrane, zaista je prebogat.
ja bih još iskoristio jednu priliku sada na kraju da vam kažem, mi ćemo glavnu proslavu ovoga manastira imati poslednje Hristo Bogorodice ove godine, krajem, znači mjeseca avgusta. Dobro ste došli u Dolom Dalmaciju, dobro ste došli u manastir Krupu na svetu liturgiju toga dana i da svi zajedno proslavimo na bogoslužbenom smislu taj praznik, a onda ćemo se susreti, videti i pričati o svojim nevoljama, nesrećama, radostima, raspećima, kako to obično biva pri našim manastirima i našim crkvama kad se susrećemo i vidimo. S ovih nekoliko skromnih reči zahvaljujem svima koji su doprinijeli da vidimo ovu izložbu, da pogledamo, i ako Bog da ona će biti na drugim mjestima, da čujemo i daj Bože da tako bude, da se jednostavno lepota naše Dalmacije, lepota manastira Krupe proširi, da je to lepota svih nas. Ako je Dostojevski govorio da će lepota spasiti sve, ja bih rekao da bi ova hristolika lepota koju čuva naš manastir, naša svetinja manastira Krupe, dakle treba sve da nas preporodi, da nas objedini i da nas čuva u duhovnom smislu. To nam je nama Srbima najpotrebnije, rekao bih danas. I drugim narodima, naravno, hrišćanskim i svim drugim, pogotovo nama. I dobro znate da smo doživjeli veliku tragediju na tim prostorima. Da je mali broj ljudi tamo ostao, da je sada u stvari Krupa nekako ostala sama. Da tamo dolaze samo stariji ljudi, bake i deke naše koji čuvaju pravoslavne tim prostorima. Preko leta je bolje, hvala Bogu. Ali ta svetinja ponosno stoji, ona je svedok smrti i vaskrsenja Hristovog. Svedok istine naše pravoslavne vere. To je, znači, naše bogatstvo i bogatstvo svih Srba, bez obzira gde oni žive. Evo, sa ovih nekoliko reči, oprostite ako sam malo dužio, smatram da možemo da otvorimo ovu izložbu i da ona bude na duhovnu korist svih nas koji smo se ovde sabrali i svih onih koji će dolaziti, ako Bog da u budućem, da vide ovu izložbu i ovde u Novom Sadu i na drugim mjestima gde ona bude živjela. Živjeli, Bog blagoslovio i svako dobro dao.